Izuzetno lep i sunčan dan dočekao je izlagače i posetioce koji su došli na 12. specijalizovanu izložbu pasa ptičara. Organizator je bio klub ljubitelja pasa ptičara pri Kinološkom društvu Marko Pavlović iz Valjeva. Sve se događalo na pomoćnim terenima stadiona fudbalskog kluba Budućnost. Poštovani izlagači, dragi gosti, čast mi je da vas pozdravim ispred Kinološkog društva Marko Pavlović i kluba ljubitelja ptičara. Danas smo se okupili da organizujemo 12. nacionalnu specijalizovanu izložbu pasa ptičara. Prijavljeno je 102 psa u 7 rasa. Još jednom hvala vama svima koji ste došli. Predstavit ću vam sudije i delegat na današnjoj manifestaciji Kinološkog saveza Republike Srbije, gospodin Rade Savić. U ringu broj 1 Goran Đorđević od sudi engleskog setera, poentera, mađarskog vižlu, vajvarski ptičar. U ringu broj 2 dr. Dragan Janjić. Sudije Panjel Bretona, nemačkog kratkodlakog ptičara i nemačkog oštrodlakog ptičara. Sada bih dala reč direktoru Mihajlu Đukoviću da otvori izložbu. Kolege kinolozi, dobro nam došli. Čast mi da otvorim 12. specijalizovanu izložbu pasa ptičara. Da vas pozdravim u ime organizatora, kluba ljubitelja pasa ptičara i Kinološkog društva Marko Pavlović. Svim današnjim izlagačima želim sreću. Sudije molim za fer i korektno ponašanje. Neka iz Valjeva nagrade ponesu najbolji psi. Hvala vam, izložba može da počne. U katalog manifestacije bila su upisana 102 psa, što je za ovakav vid kinološkog takmičenja izuzetno lepa brojka. Najviše prijavljenih je bilo Panjel Bretona, zatim engleskih setera i nemačkih kratkodlakih ptičara. Naravno da je u oba ringa u kojima su pse ocenjivali dr. Dragan Janjić i Goran Đorđević, baš oko pomenutih rasa bilo i najviše posla. Evo pogledajte kako je protekao izbor za mladog pobednika kod Panjel Bretona. Rekao sam, zaista oba dva psa su me oduševila, ali bolji utisak na kraju je ostavio crno-beli mužjak. Dakle, najlepši mladi Panjel Breton je postao Osiris Forest Ice iz odgajivačnice Forest Ice, vlasnika Ivana Ilića iz Lapova. A zatim je izabran i prvak rase. Ja se publici i svima vama zahvaljujem što ste bili korektni i mi svi treba da radimo u interesu rase, a ne u interesu pojedinaca. I kada se nađemo u ringu, zaista treba da gledamo da psa izaberemo sa što manje sugestija, zaista vidljivo. Jer svaka izložba je priča za sebe i na svakoj izložbi, da kažem, u specijalkama, se ocenjuje trenutno stanje psa. Tako da ono što je neko doživio na prethodnim izložbama ne mora da znači da će i na narednoj, i sve zavisi kako je spreman, kako je prezentiran, trendovan i tako dalje. Najbolji utisak na mene je ostavio prvi pas i želim se najbolji. I tako je prvak rase kod Panjel Bretona postao Lone Forest Ice, vlasnika Nemanje Darmanovića sa Veternika. Zatim su u ringu ušli svi pobednici po razredima, kako bi se proglasio i prvak rase kod engleskih setera. Bila je to grupa izuzetno kvalitetnih pasa. Posle nekoliko krugova kroz ring, sudija Goran Đorđević svoj glas dao psu koji se zove Uno Antonio Zel Branco, vlasništvo odgajivačnice Antonio Zel Branco iz Valjeva. Iz ovog prvog dela specijalke ptičara u Valjevu da vam predstavim još neke pobednike. Najlepši mladi nemački kratkodlaki ptičar je postao Dino, vlasnika Gorana Paunovića iz Lazarevca. A prvak rase, takođe kod nemačkih kratkodlakih ptičara, je postao Leo, Bojana Dobričića iz Gornjeg Milanovca. Kod poentera najuspešniji mužjak je postao Cer del Grande Mimašić, vlasnika Marina Mašića iz Majura.
A najlepša ženka i pobednik rase je postala Anda od Takija Kralja, vlasnika Radomira Marinkovića iz Belog Potoka. Smenjivale su se rase ptičara u ringovima, a najuspešnije pse su vlasnici odvodili u hlad kako bi što spremniji dočekali finalni deo 12. specijalizovane izložbe ptičara u Valjevu. A tu je uvek i bogat nagradni fond koji u završnici manifestacije očekuje najlepše pse. Tako je bilo i ovoga puta. Nagrađen je i Aleksandar Nedeljković iz Čačka, koji je doveo najviše pasa, čak 6 Epanjel Bretona. Prisutni su toplo pozdravili najmlađeg izlagača na specijalki. To je maleni Željko, koji je vodio engleskog setera. Svečana završnica specijalke ptičara u Valjevu je počela izborom najlepšeg odgajivačkog para. Ovde su na treće mesto stali Epanjel Bretoni, Nenada Mirkovića iz Valjeva. Drugi su bili poenteri, Marine Mašić iz Majura, a za najlepši odgajivački par su proglašeni engleski seteri iz odgajivačnice Antonio Zel Branco iz Valjeva. Ovo su odgajivačke grupe. Na treće mesto su otišli poenteri, Marine Mašić iz Majura. Drugo mesto su zauzeli engleski seteri, vlasnika Nenada Miloševića iz Valjeva. A prvo mesto su uzeli Epanjel Bretoni, vlasnika Nenada Mirkovića iz Valjeva. Najlepša beba starosti između 3 i 6 meseci je postao nemački kratkodlaki ptičar. To je Beki, a vlasnik je Dule Miletić iz Mionice. Ove bebe su starije i imaju između 6 i 9 meseci. Na treće mesto je stao engleski seter, Šumadija from Valjevo Greenfields, Borka Milanovića iz Kragujevca. Drugi je bio nemački oštrodaki ptičar, Una Fantastikov Miki, vlasnika Zorana Čvorkova iz Kraljevaca. A pobedio je Epanjel Breton, Pipo Marije Jovanović iz Beograda. Najlepši veteran kod kontinentalnih ptičara je postao Epanjel Breton Bobi, Saše Milovanovića iz Lazarevca. A kod engleskih ptičara je to bio engleski seter Dora Velibora Vesića iz Valjeva. Pošto su sve ovo lovni psi, logično je da se biraju i oni koji su najuspešniji u radu. Tako je za najuspešnijeg radnog kontinentalnog ptičara kod mužjaka izabran nemački kratkodlaki ptičar Leo, Bojana Dobričića iz Gornjeg Milanovca. Kod ženki je to postao vajmarski ptičar Amika Jasne Savić iz Resnika. Najlepši radni engleski ptičar kod mužjaka je postao engleski seter Uno Antonio Zel Branco iz odgajivačnice Antonio Zel Branco iz Valjeva. Kod ženki je to bio poenter. Zove se Bela od Takija Kralja, vlasnika Radomira Marinkovića iz Belog Potoka. A onda su u svečani ring ušli svi mladi pobednici rasa, kako bi se izabrao junior pobednik. Nemački kratkodlaki ptičar Dino, koji je zauzeo treće mesto, vlasnika Gorana Paunovića iz Lazarevca. Poenter Eva del Grande Mimašić, Marine Mašić iz Majura, bila je druga. A najlepši mladi ptičar je postao Epanjel Breton, Osiris Forest Ice, iz odgajivačnice Forest Ice, vlasnika Ivana Ilića iz Lapova. I veliko finale, izbor 3 najlepša ptičara u Valjevu. U ocenjivački prostor su ušli svi prvaci rasa. Mađarska vižla Kimba, Marka Nenadovića iz Valjeva. Nemački kratkodlaki ptičar Leo, vlasnika Bojana Dobričića iz Gornjeg Milanovca. Epanjel Breton Lone Forest Ice, Nemanje Darmanovića sa Veternika. Zatim engleski seter Uno Antonio Zel Branco iz odgajivačnice Antonio Zel Branco iz Valjeva, koji je zauzeo treće mesto. Drugi je bio vajmarski ptičar Aron Domislavec, vlasnice Nataše Matović iz Kovina. A pobjednik specijalke ptičara u Valjevu je postao poenter Ana od Takija Kralja, vlasnika Radomira Marinkovića iz Belog Potoka.